Radio Yunyu. Ulol kushtale kusihil san samal. Umuk chibale kukumpiti lubinukeikbe. Kubinuchik pahalubon ilkikilas tu kulob. Umeyahil ka kuchimpol ti kunohbenil. Kumuk ang kusik anag liksik ol. Takbeti kumpelmul meyahyo salmayatan. Kasyantiksan samal nupikusak behil mayaka. Kak ochukukung ktaan taktula kaluka hilob mayap. Kosh beti kukun ku ukay ti kustal. Sutikba ina ti alutop ol kilich kahlayob. Sikyanto nupah taliktaniktaan kachimpol taktaan. Kuhumpitil knolob kubinukitiktaan yetel tung menchibalob. Vishnunoveles, Veslae, lunes 18, Tubinalil, octubre, Kimakinwol, in Kamkeshti, Lenuk Besaha, Ukabae, Ojelte, Lenuk Besah, Betan, Yosal Uyutzil, Yosal Umalovil, Jejelas Winikok, Okuyantaton, Jejelas Sikvalov, Yetel Kolelov, Yetel Shibobo Shan, Yosal Jejelas Balukabet Ojeltik, Vaskuyu Chultukustal Maya Winik, Yankine Kutukultal Maya Winik Chenti Yan, Ichil Tukahal, Wati Kol, Vale, Maya Winike, Heskuyala Lichkastelantan, Juntul ser humano universal, masa upasta luyila lukastal tulakal tu soxikbatik telemakov tianov ti ulak no lumil es Estados Unidos so wati ulak kahob shan ku sikbatkon bishkumanskov he basta la milobian re piskin manikot sikbanahoyo sal migración. Peslae, kinkami kietel el nos kimak olal yetel el nos mek juntul chupal hachkinchi holti kumbeyah tumen tinkaholta ka lumbeyah bei comunicadora shal tie uyohe shan u beti kumak antiknuk besahot ya lutz ay kahol bilbalo kanan tak peslae tan hol intik un permolayil hach kanan tumen yambaluyil yetel utzabal kahot bil balo kanan tikah nali loob. Yankinek tukultik nan mishbal tialk betik tialk malop kuntik kustal. Vale, pehlai yank aholtik bishalu pahtal ak kalantik bas kuyuchul tak kahaloon. Bueno, kima con el tial Hilda Segovia, más kujolintik inaipti lekinova. Hilda, nos mektitech, Isabel. Achmalo Yasmin, malo va wikitan. Malo vi wikatan. Achia malo chiniki anactitulak le masho kuchen shikin kono kimakola el chantite el dios botik to me katsaiten upasta lilintak pahal goita no pesa radio yuyum el no pesaste mayobe tiyanon ichil hetusha que yetel shangel ubeital escuchu taktush kukuchuk nayobe le olal kabetunek sen meyahton hetushaka kutsaton eskush le kushtala upahtalil ekwatle kanan ekbetik bash kanan ekbetik yetel shanchimpoltik mashoni lelo hachkanan kalik mishbikin utubuton tushektal tushhokon yetel bash kanan ekbetik utial malokinsik mashoni. Hach bello Hilda Hupel noch tukul tant awalton mak patika klubu kakol tilejelas balo kumansi kita kustal. Upel dile balo kumansi tel kasi ketsikbalo kiwalik te supel dile balo kubetik ulu luyol mak leti utukultik ma tu pasta lubetik misbal tel malo kuntik ukustal tu kahal. Vale tile me ya están a holintik behlae Bishu pastal anu piktun leta la mila. Yan ma que tutukultik ma tu pastal betik mishbaal tumen kuyalik bueno letile decisiones yo salval yanu yuchul te caja pues yanar ma kubetik tene minar mishbal in wil yetelelo vale umukil kahnali lobo el mukil nohoch masa behlae tun yang sikbatik bishu pastal uyap tal umukil mak
ukat ukalam tikle balu kuyuchul tukahale bisu pastal tung ak betiklelo bisu pastal kanam tik ak pahal ti le decisiones kuyuchul ti tak kahal basya no le molay el kaholim tikyetelelo. Bay pues kanan alike tenetani meyahki el molayil ukaba ichkastlane Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y ohlile ken igual kaba pues ya macho mishu yo lo bashi tushtu notale le molayil hela bashu bilal le tietun su kiwali ke bashu katu ya lukaba le molayil hela que a la shangula kukaba vegetani tilele yo órgano garante bashten tu órgano garante tu me jumpol molayil kukalantik kachimpoltak le pasta li lopso kawaliko bishelu beital y imbetik tial malo kintik kustal inkahal le que alechkastlano derecho de acceso a la información pública vale tani le kanan igual que utial kabella que kanan ya estani le eskeshik ektukul yankine pues como tática joven pues chentones calikba calike pues bashin bet que chen lek inka anakie tambale lek inke anak votaciones pues si lek inki kimbinin yein halache o en presidente o en diputado o en gobernador que pues soki tikupatli kanantone ojetike eshikle tukulo es que tonka nalone mantats kabet ek at chitik bishubinu meyahle mashtek yeyo tume kumpe baku yalale bashten yani molayo bo bashten yani kalacho bo tushkuch aiko betaki no kialechkas lane kukubutio recurso público lejela bashten bukaba recurso público tume utak inkarnalo que a la que pues si hubo satilek impuestos le impuestos que boti que shikon mane que ne betum el wabash me yaje pues ya na bot ibay ya na botik impuestos sobre la renta ya na bueno ya bach impuestos ya getushak kashikeche entonces tu la klejelo tikupo le recurso público tu kuyalalo le ola tune tonka nalone ken kubukle tak intilek halacho bo kanantone ek kupikba utialek ilik bishtan umeyaho, utialek kachitik bashtan ubetiko. Un ejemplo, pues, a la tener beta pupele, be tinkahal, be carretera tinkahal, pero mi oje bajo shupi, que a la le Tiene un poco le letrero telo, tus kuyalik un chanshot de 100 metros kuyalik 5 millones. Bisu pastel coge el tikwaha ma le takin shupa. Tikutatun le capchiobo ubeita la tushtik tumentakte letrero tushkawaliko ya le wakan le umas nochile que realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizado por el ayuntamiento de tal municipio. Entonces, que no ya le letrero que lo junte herramienta utial acatictie el solicitud acat upunilo tushkuyesi que es que hachha le bashku yaktelo le 5 millones o le 10 millones que yaktelo le te chupo. Entonces le jalacho obligaciones ubiktech upunil tush contratata be obrao tush licitata be obrao bashukatu ya le licitata bo uchu upul utialu yilal mash kumbetik le meyaho wale mash chap utialu betik le meyaho pues le tiene menos más mahachko meyaho tu la clejelo upeitale achítico what kuyala le pues es que le presidente usted está por ejemplo kuya que una altikpin 20,000 mensual entonces bashken acá teche incat junil tushku botal presidente el recibo de nómina del alcalde dijelo upeitale acá que kubo shanteche utiala hach ilikwa yankine pues kawike male tie 20,000 doblar o triplicar le busca una tal o triplicar tal le busca chupo entonces le que lo ton carnalo ne ubeita le cat chitik le tie incatin wa ken igual cabet ekba que al echkaslane es importante involucrarse que en la vida pública cabetonek ilik basten tume mientras más ya carnalo kachitiko bastano betik le halacho pues le halacho shano masianu kalantiko bashku betko yeteka ubeto tubel
tilekino ba le transparencia wale saskuna meya tanu que a la era de la transparencia tanu tatukini upexil tal machen we Yucatán we tu norlumil México utial ubate tal el balhach uyala al getusha que la corrupción bashukato ya le corrupción no le uyoklal ka le tie traducción bello uyoklal utak inka mene masho kukamiko utak inka nalo wale recurso público entonces masho kanan uyash vigilar ko bishushupu le taki no pues ton tu men ektia le taki no le tie ubila tu achitik bishumeya le halacho Hachmalov, Hilda, beora kutal timpon kap el cachio, tu mensoka wali kanan kaktak pahai chilukalan tale takin kukuchul tile halachilo o watile presidente, so wati hemakamak autoridad. Vale, bistun kuyuchulelo, mas yete kimbi, lejero le yash kachi, masa bishu pasta limbetik, malo tsokin kinkakun tike bashka walko, es que behla upasta lo yohel tal ya balo biosa le takin kukam kobe le halachilo. Vale, bash bistun kimbin aktane le presidente o helian kine le dio maculano bi mis ukato uyilkob le karnali lob, bueno, ya balo kuyuchu. Wayank bin aktan gobernador wa tawetel bistun kutustal mensaje lejelo. Ulak bashane bisu pastal oheltik bashelu pastal inkatik tawala información pública u pastal utsabaltech. Yangwa bisu pastal oheltik información makamakuhelani la información pública y la información más pública de cap el bálogo. Bejele. Ya están le tushu beitalin betik le katsio y el bishelu beitalin betike. Pues anan bintone u okia que leyo tulakal ya le chcaslanes sujetos obligados tulakle molailo ukamiko takine yantio obligaciones utsakop tu kuchilo umeyahobe el kuchil ukabay unidad de transparencia tik anan utushtik makle solicitudo bishelu beitala betke atush kumpe correo el ubeital a bin tutanle unidad de transparencia kosh acta ayuntamiento guateche ubekachi akata ujetio la becas utosho tu cajiljo watu lumin Yucatán pues cabin secretaría de educación macanan abini pero helu ubeital kosh aketene incat bintelo pues cabine kawalik incat en vez de solicituda u obligaciones unidado u kamiktech Beishan, ubeitalo chiculil, Plataforma Nacional de Transparencia, ya shan apartado tushkiak solicitudes, tishane ubeitala wokle abetlekachi o kayeyik, yashe bash estadoy, kananiwake, machen ubeitala katik yola Yucatani, wakata ujet ba yola al Puebla, yola al Zacatecas, ubeital shana wokle, kayeyik timash kenakate, kakatchi tiktum le bashakato. Entonces, veio forma ubeitala bético, presencial, correo electrónico, plataforma, washanyante chu número loile, katane, kawake, inkatin bete solicituda, ubeital shana bétik de teléfono. Ubeital shana bétik ichmayay, yante chepasta lila bétik le solicitud ichmayau, u obligación le jalacho, un nukik atan, ichmayatan. Wamun nukik tech ichmayay, ubeital atzay kumpel takole, tumikuyak le leyo, kanan unukal ichmase wat ankiakle almatano huitone pues mayatan le tie yasho le la preguntata betate no bishulo beital tu ingili wa información pública wa mai kiakle leyo wale regla generalo tu lakle meya kubeti el halacho kanan utsaik ti documentos yetele bash kubetiko pública Bash in koshak ubeitale ak ma publicay leke opesak datos personales leke la maukatuyale funcionario y ukabay personal ma desde que nukam el puesto el funcionario koshak heshtena inkabay ma dato personali tumen tani inkamik el recurso utial inhetzik utial tun lejelo betike upatal indatose ma personales y gelangua teche koshake tapeta trámite tutan
Secretaría de Cultura, Kutabara Tintukula, de Yasmin, Novelo Tabeta, un trámite, Wakashi Kuntul Canal, Ukat Wabash, Yola de Secretaría, Montsabi, Tumentanu Calantal a dato personal Tech. Pero Yasmin Novelo, Tukama, un beneficio, pues, proyecto Takama, entonces acaba ya no la lista de beneficiarios. Le tiene ugelanilo desde que me ya está recurso público uyanta guamache pues a que teche a pasta lile utiaka oxaque ichilu padrón beneficiarios yetel ya informaciones pues a que yo la delitos pues caran calantal ya que almastano seguridad nacional para proteger la seguridad nacional, no cabe tu cananta, que a la se reserva la información o es información confidencial, ve que a la lo. Tu lacro resto le me yahcubet como la público, información pública. Entonces, se lo veita lo capchitale, tu lacal de me yahcubetic le jalacho. Basku yuchul tu me toca wali que balo hetan tile, o sea, tu lak le pasta li lob hetan ti almatani lob ti muktani lob wale kuyala lishkasan tan leyes y reglamentos. Wa hetan tun shanejelo basku yuchul wa le halachi lob matubetko hetani lob. Cosa li kuaten kimbin matus abateni información kabeten wa cosa esta wala ya no basta li incatic información ichmayatan wakin bin kuyalalten a habla en cristiano tenematin na tikech kabetatan ichkastelan más yetel kintaki upol le mashka u betik babello tawetel wa tuskitsai que denuncia Beiken uchukton le awilikupa atal matunuka la katchio wama beta cuenta y la katchio wanuka techula ba matakate tumen kuyuchul shan yankine chentia lusata le más katiko kutsaba ula uno tie pero pues te checa wilik male tie basta kato katsai kumpel takpol kuyokotun umolai inai bash umolai umeya umolai inai Ushakaltik wahahutan le molailo wale dependencia uchiku atamatutzahtech le bashtak atatio wamahahutani. Entonces, inkati watchan teche mana 80% tile recursos ukaba le takpolo recurso de revisión mana 80% tile recursos de revisión kuyoklo weitumolai inaib kutzabal uhahil tile kahnalobo. Entonces, ordenar tatile halacho caucu le información. Bash kuyuchur wamu yubikam que hosak les resolucionó tu sentencia ubeital utsabal el amonestación tie tonks ay shanti wakumane 10 días kutsabati utial cumplir tikle bash ordenar tatio wamatu betike utsabal el amonestación pública tie washane ubeital ay el multati. Le multa tun mas kuyilika botak wama tu botal kin tukultik mas kubinuya aptal u sipilil yete lupaktal u kuchultak tulak kuchilo yalka kin atik lela tumen yankinek ogel yan hala achilo hachter koso o sea humpuli mukato u bet kohes le hetsanti le almahkaro mi wohli bishku kuchilo tile puesto so vale kuyuchu Bei que tengo que nexaek multa action notificaciones tile molai ukamiktak in Huaytulumi Yucatano tu menleti que nutsao seguimiento u cobrar tikle multa con saco pues akema inai ma tu fondos inai o tu recursos inai kubin letak tile multa sobo ma kubin tun tile molai kumolik impuestos waku tushkubotal tak in Huaytu tu Lumil Yucatán, le gelo tonek notificar que le ticuts hay que seguimiento y este le más tu información, ¿no? Cuyo cochanti le lista le más ya no sí pilo tu me matu chimpoltico bash cuya y calmata. Pues hashtag Sasil le bash tanatsik batikton Hilda
ku betik u chansit impuksik altimen kintukultik hukumpitil tank bin malo kuntik bisuyuchul mul kustal wale kuyala lichkastran tan vida en sociedad tu men el mul meya masa le hala chilop kabe tu bet ko bumeya vale bechan le kahna li lop kabe tu bet ko bumeya basha meya he neti ak es kuyala lichkastran tan el que tiene tienda, que la atienda. Masa to ontun u hol popilog tile meya kubet koble halacho. Kuyala letan democracia kutal ti utanilog griegos demos y etolkratos. Masa le poder del pueblo. Ukatu yaltun wa ma tank tak pahal ichil le mul meyaha matan uyuchu democracia. O sea, democracia machen kutal ti le bas kubeti que hala ach democracia kutal watong mul beti watang mul shimbalilo. Basel uyuchul bueno le kachia kubintun tial alik lechan sikbala tial kna atik ukananil le uyantal don pahtalil ak oheltik balo derecho a la información. Yankinek tukultik, más malo, kaktana kiosar ulak pahtalilo. Vale, lejela hachkanan tumenti ku gel suba, el kustal, tu supahtal, malo kuntal, jejelas balo tik kajo. El derecho a la información es un derecho de los más importantes. Bashelu yuchutun, wamatak atantik le pahtalil yantom. Kos alik uau pahtara bonik lekapel escenarios. Escenario tush mat kabet kun sikle pahtalila, yetel ulak escenario tush kabet kun sikle pahtalil yanto. Bashelu yuchu til kape sociedades. Pues le derecho un calantic inay, le tiene derecho de acceso a la información pública. Ya se hetzan ti constitución uno almahtani uno lumi México. Ukap ele un derecho humano. Hecho derecho ma kustal uyantato olalti uyantaket kustal y chilwini kobe bei anikshan le pahta ligela. Ya bachmako tu bate top ukuchlik inhela uyantal upesho katsokawaliko uhach antal le democracia upahta le kanalobo utialu shishtiko utialu shakaltiko vishtanu meyahalach. Bashu ubeital uyuchur wama tu beti kanalobe pues upatal hesh okuman manjabo be muyuchu mishbal una kalhalacho be ukamiko halachilo presidentes, gobernadores, secretarios, matuyuchu mishba, que alale es que cuyo clico ka, ve kum atle kajo muyuchu mishba, ala teche pues que alale le presidente o tulah bisa bimbash tu pata kabini beitanu yala tentumel tulak le presidente esta chaiko ahora le presidencia es que hachmishba ahte. Entonces, pues Beiku Segero le tiene escenario muy uchumishba. Le cabe escenario, la kawaliko, pues watenkin hetzikin pasta li tushkin atik. Tushian le información tu ata, le halach tant ubino. Unuka teche na mishba, soku sesionar le comitejo mishba tu ataje, bash que na bet tech knowledge, que na camle información. Entonces, es okawaliko uyantal upahtalil mak ukatchitik halache kutsaiktech upahtalil shan ashishtik tubel bashtano betko pero kosh ake beihu el shan yabe yandutsaaktech upahtalil apelikawich que alale ichkastlane la información empodera abojetik shan mash le tile mash tsaban le pahtalilo yan shantech upahtalil ajo sikosh ake tenetin kamahum el kune pero tush kuye si que pues le bash so kuya la tenoma haji ubeita la naxi Facebook ubeita la naxi Twitter tume información pública mishma kun yalitech mishba yetel shan waton yanton pastalil ekbetik le meya hop hela hum itile yanubinek it pesik ichile kwet ka halop
utialumas ya tamasho kun katchitiko le bistanu meyale hal ajobo kanani wakteche walaki kosh ak 10 haboba pues mishmak kupetik mishba tile kino beora yan kukuchule solicitudes tile ayuntamiento sobo kukuchule solicitudes tile dependencia sobo tile secretaría sobo tushkuk atatiobe bastanu betko yola mayaka bastanu betko yola macho yantio con el discapacidad Kukata tiobe tile recurso cuya que presupuesto kutech ekoshak x número de millones utiala wantik le cajo basta beta tushanu huni tushta chupale tak incuya tulak lejelo tone upeital eskat chitike entonces cumpe causa de ora tile kino vaso kushokle y tele shakalitzo kubetalo tile corrupciono el tile basho tanu betiko kuyuchle el débil involucramiento de la ciudadanía. Entonces, bishkabe tonek batetik, pues kabetek hupikba, utiales katchitik, bishtanu meya, le macho, gobernar con tilekinoba. Hachios botik Hilda yetelelaki walik aliklenuk besaha hachsasil tulak lebash tsoka solikton yetelkin walik hachkananka ukuchul tulak haltush antes akbin inkatintush tikimakola lutialo lemasho tanu kilkon yetel tanu cheskin conte Facebook yetel YouTube shan Jorge Chi Santos Domínguez Nadia Cantún Nidia Cantún, Diego Argáez, Pil Cuyo Carceo, Fernando Díaz, Wilbert Maymay, Carlos Chuk, Beishan Pech Marcos, Chan Jesús, Lucy Segura, Kimakola Shantial Manuel Andrade Pérez, Yetel Soquito Kawich, Tulakle Tiob, Tan Yubikob Levash Kawaliko. Antes Akbin, Yawa correo, el dirección tu supasta el bucat asesoría o información o ucat uyohet ko kulak balop yosal le pasta lila u kahol tal balop ti meya kuyuchul ti halach de Herubeita lo tu página INAIP Yucatán www.inaibyucatan.org.mx yetil shan Yasmin kanan igual que yan el número celular de gela tile celular gela ubeita la tush que el WhatsApp ichmayay de ti biwa de audio tush igual que pues tener incat asesoría yo la bishelo ubeita limbetikle katchi tile secretaría gela watile halacho watile ubeita la kamik antaje yanunuka tech ichmaya de ti biwa de tambi Legela un número ile 99 95 02 27 83. Kika Alik 99 95 02 27 83. Tushta WhatsApp estile número gela ichmaya ubeital aguanta leche. Yetel shan yanu el línea legela shma bolil chekat ankatikesh 800 00 46 247. Kika Alik 800 0046 247 dejela un número INAIP pero wakats ankati extensión 103 tile yana kamik atención ichmayatan malo atención ichmayatan makamaku extensionil 103 malo costun ak siktial upahtal tsokin le tulak le información o tile pantalla upahtal wilke es ya se lu página www.inaipyucatan.org.mx WhatsApp tianchante te pantalla 99 95 02 27 83 shma bolil tialatan 800 004 6247 Wa Akatatan Ichmaya, extensión 103. De Malo. Bueno, pues, Kimakola Altech, Hilda, Yetel Diosbotik, Beicha, Hatalat Sigbat, Yetel Toon, Way Radio Yuyum, Tilenuk Besaha, o Helte. Diosbotik, Titech, Yasmin, Kimakimolu, Chikintak, Pahalek, Vela. Kananta va estar tulak lunes tum matup sikesh lunes las 4 tuchinilkin y Antoni nuk besaha o helte. Tak tulak lunes kananta va es.
Radio Yun. Ulol kushtale kusikil san samal. Umugchibale kukumpiti lubinukeikbe. Kubinuchik pahalubon ilkikilas tu kulob. Umayahilkah kuchimpol ti kunohbenil. Kamuk ang kusik naglik sikol. Nagbeti kumpel mul mayahyo salmayatan. Kasyantiksan sa malnupikusak behil mayaka. Kakochukukung taktulah kaluka hilob mayap. Koshbeti kukun ku ukay ti kustal. Sutikba ina telutop ol kilich kahlayob. Sikianto nupah taliktaniktaan kachimpol daktaan. Kuhumpitil knolob kubinukitiktaan yetel tum menchibalob.